Kunombiko ophuthumayo kulabo bantu abaphathisa ngempahla ey'suka la e-South Africa ziya ezweni langaphandle okubalwa kulona eZimbabwe namanye amazwe asondelene ne-South Africa. Ngani zakwethu kubikwe umyalelo lawo ukuthi imoto ishile endleleni yashisa yonke impahla yabantu ebephakathi nabo abazazi ukuthi kumanje benze njani. Kodwa-ke ngoba uyazazi ukuthi uphathisile noma uyazi ukuthi omunye ubephathisile iy'mpahla eziya ekhaya njengoba abantu baseZimbabwe lamazwe asondelene nala e-South Africa bejwayele ukukhipha iy'mpahla bephathise bona bengabe besahamba kodwa bese bethumela iy'moto. Cha ngicabanga ukuthi le video uyayidinga mntwana sekhaya, bamba nayo ividiyo ulalele imiyalelo yakhona bese uyaqinisekisa ukuthi akuyona yini imoto hlampe omunye noma uzakwenu obeyiphathisile noma-ke omunye osondelene nawe obeyiphathisile ukuthi ifise iy'mpahla ekhaya. Ngebhadi ayibanga isafika ngani zawethu, bamba nayo ividiyo ungakhohlwa ukusubscribe, ushare, uphinde comment uzosho ukuthi uyalayikha le channel izohlala ikulethele yahamba phambili. Ungakhohlwa ukusubscribe, bamba nayo ividiyo mntwana sekhaya. Salibonani badala. Hey, lapha sesivelelwe umonakalo lapha. Okhulumayo ngofisana Ndebele uhamba ngoniyazi. Imoto ivele yabamba umlilo lapha. Sazama ukuthi sithi siyabaleka sakwanisa ukuphuma thina. Impahla zenu badala nje waliyabona azichile konke le mota isivele yacha kwaphela yonke into lapha. So sisebunzimeni obunjani ya kunzima kakhulu ngoba sesingabantu nje singakwazi ukuthi sizofika njani ngoba onyasincubu lapha nengwana and then mina ngibuya eKandana. So sikulo inamba yemoto yethu i-number plate ngu-MHL 772 GP. So asazi ukuthi senze njani ya sisebunzimeni obunye obukhulu kakhulu la sithi silazise nje badala. Inamba ka-Onias ngu-007 007. I sent. Ciao, I'm